Nova Magenta TV donosi nove funkcionalnosti, bolji kvalitet slike i zvuka. Hajmo da vidimo šta je sve tu novo, zajedno. Novi sistem, nova Magenta TV znači novi interfejs. Novi interfejs vam donosi odvojene kategorije za najpopularniji sadržaj. Ako ne želite da se mučite sa listanjem, kategorije su tu za vas. Sport, filmovi, serije. I unutar tih kategorija imate još kategorija. Ako gledate koju ćete seriju, imate dramu, akciju, horor. Novo je što sadržaj na svim kanalima možemo da vratimo čak 14 dana unazad. Da biste imali tu opciju, kliknete dugme EPG, TV vodič, i tu ćete moći lakše da vidite koji vam kanali trebaju i koje je vrijeme, koja je emisija, koji sadržaj. Izaberete TV program koji želite da vratite unazad i nađete željenu emisiju koju želite da gledate. Kliknete gledaj na kanalu Fox i na ovaj način možete da uživate u bilo kojoj emisiji koja se emitovala u posljednjih 14 dana. Ako želimo da koristimo sve funkcije jednog smart, to jest Android TV-a, sve što treba da uradimo je da se povežemo na naš Google profil. To radimo tako što kliknemo Home button, to jest ovu kućicu, i izaberemo opciju aplikacije. Tu izaberemo Google Play Store gdje će nam tražiti naše podatke za naš Google profil. Gmail, šifra. Kada ste unijeli vaš Gmail i vašu šifru, Google Play prodavnica je tu, za vas spremna, da odaberete aplikacije koje vama trebaju. I sve ovo sada možete gledati na više ekrana. Telefon, tablet, laptop. Magenta TV je tu na svim ekranima. Eto, to su bile nove glavne funkcionalnosti Magenta TV-a. Ne znam za vas, ali ja sam oduševljen. Jako su mi se svidjele. Magenta TV zaista pruža novi doživljaj televizije.